Kipat nyautrep kibasyang basa Karbi Anglong, Assam, kabadai kawai kabadon hagi Thain kaput badang don hapdeng kajingi penbet put penbet sam, haka kat pratarik ujiliu kila pelong ya kajingi kenduk lang jeng kijat benriu nyautrep kibadon hakatai ke distrik, bat hakatai kajingi kenduk lang, kipat nyautrep da kawai kajingmut kila rai bantau da kawai kekenhun seng ya kabalatip kumka United Khasi People Organization. Kajing temu jang ketika seng kalong ban pet ban kmi i kajing bagi nyau terap ki kendo bat bakin yo ya ke Imsuk imsan bat ki wei ki jat ban riau ha ketika Thain. Kinong kit kam ka United Khasi People Organization kilong President uba pencengan lang ratani General Secretary uba kulars kem kendriam ki advisor ba Newell War bat ba Pius ten. Kashat sukra katkum kariti yung culture yung iki kun kasi kara te ni kum kidkhot yung committee United Kharwang Nungtung Darbar ngila yale sitom ban penyai baik penyai renti ya ke salentem ban syakri yo pat jongi ibadon hangne te kumta kat kipor gidang like kasul ja suja baik kumto nyemla bankot katkum kamoto lani kajingmang kajongi namar bangilong kibaduk kibakerdu kibomdon kibanang kibastat weyo i sejengai ban penyai baik penyai rinti ya kakam jong kajait ke kenja ke jengi te hakasni khat pratri jong banajun ngila song perkhat kam ngila khot yiki katu kat ne kirang ba snong ban seng da kawai pat ka seng ka bathmai kata kalong ka United Khasi People's Organization kum ka ad hoc committee ngi seng yaka bat ngijit ya kinongkit kam kibalong kumne harum kinongkit kam jong ka ad hoc body president ba pensengan lang ratane general secretary kolars kem khandriam ki advisor kilong ba nivel war ba Houston kamuto jong kane kaseng bansna kawai ka Satri ka bahe ban kudub lang rakijat khasi kara ke basyong basa hangni Karbi Anglong te kumta dakaseng ngibu ke jingkerpat hakmat jong ka council bakin singobaha ban consider ban ai ya ka way ka government nominee rengkat bat ka special package nabanta ban penroy penyar ya kaseng kadang kajongi kumki khasi khara kumta nga ai khubule ya kinong pet kinong snap ya kan ka khubor ban nga kerpat ru kum u advisor jong ka ad hoc body baki paradok ki parasnam bakin siong mahaban ai mensim ban ya plum mensim kumno ban penyai baik penyariti ban penim ya kajai ke kenja Imsuk Khasi People Organization